Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzela khona la eMzansi, ungasubscribe kona le channel and uphinde uclick i-bell for ama notification. Kwivideo yethu namhlanje sibe sikhuluma ngaye laphana uGugugumedu. uGugugumedu udume kakhulu ngegama lika Mamlambo khona phana kuZalo. Khona ke indaba eziphumile impela engekho mnandi. Kuvela ukuthi udlulileke nalaphana emhlabeni uma wakhe nalaphana uMamlambo. I hope ukuthi abantu abaningi bayamazi kuma Mamlambo yena laphana uzanele kaMagwaza Msibe beyilide yawo laphana NFP. Ebephinde futhi ebeyimember yalo ke laphana eParliament nowarizana ngawo laphana unyaka 2019. Lezi indaba zakhe ukuthi udlulile emhlabeni ireportwe ngawo laphana uMonday ekseni. Baveza ukuthi admitwe khona phana emhlanga hospital khona phana eDurban. Into abangayivezanga because of death uthahlahle into emenza ukuthi edlule emhlabeni. Kodwa ke thina uyazi sikhona fona sokhe sikubhekela masikhona sikutholayo soku-update. So ke le ndaba impilo ade lokhu i-trend lapha ku social media abantu bedlusa amazwi enduduzo kuyo lapha uGugugumedu nakuyo lapha ifamily. Sithakalale ngokuthula ke nalapha umama uzanele Magwaza kaMsibi. Ngiphinde futhi ngisho ukuthi sikhana lapha uMamlambo ngokutheluzena lapha umama wakhe. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video ungakhohlwa futhi ukuthi usubscribe if ungawusubscribe. Ngithi ke danke ngiyabonga.